Tepi bos. Ayo, orang tengah kencing tu. Ayo. Bos, sabar. Sabar, saya mau bagi tahu. Samsung ada promotion 24 bulan sampai 28. Pede punya Samsung. Ya, apa offer ada? Offer TV, peti air, aircon, tab, semua ada lah Samsung punya. Ada voucher ke? Ada. PD bila sampai PD bila? 24 bulan 11 sampai 28 bulan 11 saja tau. Oh. TV 50 inci baru 1399 tau bos. Macam mana beli? Beli nanti masuk saya punya kod Wiming tau. Lepas tu saya bagi link. So macam mana nak tahu, tekan link masuk kod saya. Nanti saya ajar lah. Faham? Yuk. Saya tak faham. Yuk ajar dekat komen lah. Kat komen nanti saya Dekat ajar. komen. Masuk link saya punya. Lepas tu kod Wiming tau. Lepas tu pilih barang Samsung yang promotion. Ada promotion lah yang TV 50 inci 1399. Boleh tengok lah bos. 85 inci pun ada, 75 inci ada, QN pun ada. Bos boleh pilih je situ. PB. Tapi lain kali saya kencing tu jangan kacau lah. Sorry. Tepi. Sorry.